Receivers of miracles. Nukunu kolao mebe. Hallelujah. Tonight, showers of miracles. Nukunu jaja. Showers of healing. Doyoyoja kodi. Showers of salvation. Dede jadoli koranyi. Tonight will come of all nous teteo 400 pe mawagbo in your life tonight. Ye akpe omea Everything nous si anu anowowo in my life. Le agbenyeme. What are you? Tika wode le miagbeme. Heaven confirm that. Tifo le dokpeji la gbome le Yesu penkome. Fofo Well, thank you for your love. Thank you for your compassion. Thank you for your mercy. And everyone here, Amesia me le tepeya, amesia me la tisia fia, me dogbedabé, ou nous c'est ne cassio le piensia le Yesu penkome. Unprecedented miracles. Miracles that we have never seen. Le tepeya la pikemea, tisia fi ne vamenenema le piensia le Yesu penkome. The rain Bia be etiwa ne jakode miaji ne jakoda mesia meji e wo jijo ma jujo le nyapa gbeme pokbede o jo dasedi di donu me na mesia me kaida ho dasedi di ma fofo dokpeji esimeke wo kwese le Yesu penkome. Thank you, Lord, Fofo akpena obe etonam le Yesu penkwaji nye dogbeda le it is now. Elevame bebe evame havo evame vo Tell the person by your side. blona no viola hadame na obe evame vo evame nam ivo. Amen. Amen. Tonight we're coming to the Tiesia mi gava maunya gbo. We're looking at Job chapter 5. Le Job pagbale taton Job pagbale taton pepe a sheke eglola fima be amesike wanuga mawema wo mawi ke subom nele miato sile tipo be nyagbomo le amesike lonya pe lubon pe nyagbo amesike wanuga amesi wanuga si o me jojuro me li o be nukunu si o mele kekleme o ewa nukunu o majestic nu gangao nu kunuo nu jochuo ewonawo sikeme kekleme meleo pikpi wolia globe amesike na tijaja anyigba eye wo nana tijana da anyigba ji eba mesike na tijaja anyigba ebe edua Echide ranyifeo elafima ne ele le tepede afika kenelea le balimenelo mau ana echi achakode chio ebe enana bede amesio bobodo kwidanyi amesio le sepepe amesio le khanula bena wakpo jogbenui o jogbenui le ba mochina o eta shekelia yo ta sheke pepe amewo ewanu gan sime jojuro melio great things, great miracles, great transformation, great salvation, and great sanctification that brings holiness of heart, holiness of every ebe eya yewanu gan glepenu se ewa nugan sike mele jojoro meo penu kunu si o mele kekele meo egagblɔ nyamake be ewa nugan le dzime nugan le ame ƒe luvɔ me nugan le ame ƒe gbɔgbɔ me nugan le ame ƒe ƒome me nugan le ame ƒe dukɔ me eye awɔ nugan ne wo ŋutɔ hã ebe ewɔ ne kekleme mele nu o
Your own miracle is Nukunu part wa of that. o ehale ya me Yours is part of nukunu wa that. de Yours kekleme is part manono of that. nukunu Our wa counting and counting and mele counting, and then anoklem we lose counting, we'll say kaka it's without ma number. kekleme neo Everyone has a miracle amesiame with his name ahonukunu attached to it. yikenti ongle penkodo And le yours piesia will not miss eye it. towa matokpo emenono Numberless possibilities, nu numberless tete gangao miracles, siozi kekleme meleo numberless exploits. nu gangao yo nu The day kekleme meleo come. In what way? leke wa o What baba avenue? me What mokaji wa pathway to will avanami you o take to get mokaji to nu us? New York atana to John avanami Yohanes chapter 14, etame wenne reading from verse Pokui 12. ame wie In ve. John chapter Yohanes 14, pagbale verse ta 12, wenne kpeku wie velia I say eme vam unto you, mele he kplɔm na that mi bena believeth on ame si me, xɔa he, dzinye sena la anywhere, la fi sia everywhere, fi he le fi that kake ne le believeth ame on si me ke xɔa dzinye here, sena la over the radio, le on radioa the dzi television, ne xɔ mawu online, dzi se anywhere ne you le are, eyavalawo all dzi it takes ne le is to telea say, gbɔ fi kake ne le I ne xɔ believe it will dzinye be se done. la Yesu be ava me na o Amen. amen Verily, I Vam, mele say gblɔ na mi unto bena you, he ame that si believeth xɔa dzinye on sena me, la the works dɔ that I siwo do, wɔm mele la he shall eya hã do also, awɔe and greater eye works gãtɔwo than wu these esia shall he woagawɔ do, because elabena I go nye la me unto yina my Fofo Father. la Look gbɔ at verse 13. kpekpe In verse 13, and whatsoever eye nu sia nu miracle, and whatsoever nukunu hã le me salvation, ɖeɖe and kpɔkpɔ le me whatsoever nu sia nu ma sanctification, holiness, kɔkɔnyenye le and me whatsoever edzidzadze le power me from on nu high, se le me and nu sia nu se le me deliverance, whatsoever katutu le me wonders gaɖeɖe le of me wonders, nukunu ɖe nukunu dzi le me ebe nu ye sia shall nu ask si ke in my miabia name, le nye that ŋkɔa dzi la will nu I make do, that the mawɔ Father may be bena glorified woakɔ Fofo la in the ŋuti Son. le And then via in me verse 14, kpekpe wene it says, if ye shall ne ask miabia nane la anything, ne miabia nane le nye what ŋkɔa are you dzi la asking for nu kana tonight? bia fiesi That ya o thing nu ma will be done. yi ke biam ne lea awɔe na o You bring your heart, etsɔ dziwo va your nɛ request etsɔ before wo the nubiabiawo Lord, va and you eƒe say, ŋkume I'm here ne gblɔ ne for be something aƒetɔ today. That mele kpɔ mɔ be wɔ nane nam tonight fiesi ya will be done. nu ma awɔe na o If ye shall ask ne anything nye bia in my nane name, le nye ŋkɔa dzi la I nye la will ma do it. wɔe Who will do it? mekadza wɔe o He will do it. eya himself. edza wɔe ye ŋutɔ wɔ What nɛ you don't have nu si ke me le any asiwò power to do. esi What ke you nu don't se me le have asiwò na te ma wɔe any wa strength esi to ke nu carry. tete me le What asiwò you na te ma don't kɔkɔe have wa any esi me ke skill ye to perform. nu tete He me le asiwò ba said, te ma wɔ if nua wa you will only Yesu be ask, ne wo ya everybody can egbe ask, bia you ko can la ask, I egbe can bia ko la ask. ebia ko If la you can only ebe ne ask atema bia the ko la Father in Fofo heaven, la the yi ke le Lord dziƒoa Jesus Christ, de la Yesu our Kristo Redeemer, he miabe says, xɔnametoa ele gbɔgblɔ na wo be will do it. nye la ma wɔe I rejoice with you etsi tonight. le dzɔm kpli wo le fiesi ya Your prayers are going to be answered. gbedodoɖawo akpɔ ɖo I ŋuti rejoice with you mele kpɔ tonight. dzidzɔ kpakplo le fiesi ya Every mountain of your eto sia life to yi le is ŋkɔ na moved woa out of that Yesu la place tonight de toma ɖa in le Jesus' Yesu name. ƒe I'm ŋkɔme talking to you tonight mawu nya of yi the nya se numberless fiesi ya be tanyenye possibilities, nu numberless, tete without number, siwo nu xexlẽme mele o the numberless nu tete yiwo nu xexlẽme mele o of the name yi ke le Yesu ƒe Jesus. ŋkɔa me Anytime you Hey, hear that ne gbe name, se ŋkɔ ma numberless, nye innumerable, ko be uncountable nukunu miracles yiwo will nu begin to happen xexlẽme in mele your life. oa woawoe dzɔna And tonight, ye we fiesi ya come in the yi ke authority gava of that name, mieva le in the ŋkɔ ma ba tse assurance kpakpa me of that name, in mieva the kple power atse kpakpa of that mieva name. kple I kaka am ɖe dzi sure ɖe Yesu from be heaven ŋkɔa dzi will come mexɔe upon se you be le all Yesu the ƒe ŋkɔmea possibilities, nu everything matewo yiwo you're katã desiring and o nu yiwo dreaming katã of dzim ne lea tonight, nu yiwo it has katã le come. dzrom la There are three wo katã la things we're va me looking na wo at. fiesi ya Number nu ame one, tɔ̃ ye ma the miakpɔ possession nu of gbãtɔ transforming salvation ɖeɖe si in ke his trɔna name. ame ƒe In agbe his name. le There's eƒe no other ŋkɔa name. dzi In that name, le Yesu ƒe we ŋkɔa me ye come, ye we ta ye be demand, ŋkɔa me we mievana ask, and ye ŋkɔa me mi biana nu le salvation ye will come. ɖeɖe vana na me I said salvation. be ɖeɖe la vana o You know, it's Enya. not the, salvation. Menye I have salvation. ɖeɖe and kpɔkpɔ I me yi ke mi say, gblɔna be that is evidence of the mia metrɔ dzi me salvation. mekpɔ ɖeɖe If tso the nu vɔ nye job me is there, tika the dzesia job ɖe will back. awo ɖe
And I don't have to say where is the ne dog, avu le but the teƒe barking ɖea of the dog, ewo na you ye know the dog is ase zi there. ɖeka If be the avu le lion is teƒe ma ye there, ne dzata le afi ma it will roar. dzata And I don't ala have to say, tegbe is there a ne lion dzata there? etegbe But the koa roaring mesia of ma the nya be lion, dzata I ɖe know ele the teƒe ma lion ye is there. If salvation Nenye be is dedekpɔkpɔ there, ele there will be agbewo mea. transformation Agbe be there. tɔtrɔ If there is no nɔna anyi, transformation there, agbewoa la trɔ yes, vɔa nenye be agbewoa mekpɔ trɔ oa egɔme nye be dedekpɔkpɔ mekpɔ sɔ asi o vɔ fiesia ele xɔ dedekpɔkpɔ ma yi ke trɔna mea nugbãtɔ míaxɔ dedekpɔkpɔ yi ke trɔna me ƒe agbe le eƒe ŋkɔa dzi enuvelia ŋusẽ be míaɖo afɔ dɔlélewo dzi le eƒe ŋkɔa me dɔléle ɖe kpekpe yi ke le lãme na o ŋuti kake ne le fi sia fi ke ne le Yesu ƒe ŋkɔ mea dɔlélewo katã wola tso le tame kaka la va afɔ gɔme na o waɖiɖi tso ŋku dzia ava afɔwo gɔme na da afɔ dzi etso ƒodo me ekɔ tso dɔgbowo me dɔléle mɔ katã wodza aɖiɖi kakakaka la va afɔ gɔme na o eye na zɔ wo dzi azɔ wo dzi azɔ dɔléle mɔ dzi le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me ŋusẽ be míada afɔ dɔlélewo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me nutɔ̃lia nugbedodo be míakpɔ ɖoŋtsiwo katã ɖoŋtsiwo katã le agbewo mea kaka ɖeke ma na anyi yi makpɔ ɖoŋtsiwo le agbewo me ɖe naneke ma na anyi abe mele dzi fi ka makpɔe le o mele dzi fi ka makpɔe le o fiesi ya akpɔe elabena ɖoŋtsi blibo ava na o na xaxawo katã le Yesu ƒe ŋkɔa me amen. Ava me le Yesu ƒe ŋkɔa me. Ne atema yɔ ŋkɔ ma ko la, ne atema yɔ ŋkɔ ma se ɖa. Yɔ ŋkɔ ma sese ɖe ma se Yesu. Elaba ame sia ame si ke ayɔ Yesu ƒe ŋkɔ la, ayɔ Aƒetɔ ƒe ŋkɔa, Bibla be ɖoŋtsi ava nɛ. Don't tinya vado vo. Don't tinya evado. What's troubling your heart? What's disturbing your mind? Do fofona o. No kai le chaka susuna o. Kaka kanto le domfona o. No kama bi famnele o. Fiesia chifo le chodonti le vana kakamano le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nugbãtɔa. Ale si míaxɔ dedekpɔkpɔ si ke trɔna me le eƒe ŋkɔ la dzi. Mateo ta gbãtɔ kpukpui blaeve-vɔ-ɖekɛ. Ebe adzi ŋutsuvi na yeƒe ŋkɔ bena Yesu. Gblɔ ŋkɔ yɔ ŋkɔ mama se. Elabe Yesu ya elabena ye la ɖe eƒe dukɔ tso woƒe nu vɔ̃wo me. Nu katã Yesu ava ɖo. Eva Yesu va ye Mawu dɔlae gblɔe. Eya menye pastor tso tsɔtsi ma me alo tso ha ma mea ye va gblɔ nyawo lo. Ebe pastor gã tso afi ɖeke tso nuto ma me va gblɔ nya yawo lo. Be Yesu la va awo. Mawu dɔlae ɖi tso dziƒo va enɔ ƒoƒo na Yosef. Ebe ɖe Maria adzi vi eye woayɔ eƒe ŋkɔ be Yesu elabena eyae la ɖe eƒe dukɔ la tso woƒe nu vɔ̃wo me. Azɔ nu yi ta Yesu va ɖo ya be yava ɖe mi, yaɖe ame, yaxɔ ame ƒe agbe eye yaɖe eƒe dukɔ tso woƒe nu vɔ̃wo me. Nenye be plomberie alo tsiwo be dɔwo nye kaka le xɔme na o ye etsi ƒoɖiƒoɖiwo le sra kaka gbakɔ ɖe anyigba ye eyɔ plombie be neva ye plombie ava eye eva kaka gatrɔ dzoa etsi ƒoɖi la kpɔtɔ no teƒe ma la xa ɖe teƒea. Egɔme nye be plombia eva vɔ ame wɔ dɔ ɖeke na o.
nenye be nu vɔ̃ gakpɔtɔ le agbewo me, ne nu vɔ̃ be tsi ƒoɖiƒoɖiawo gakpɔtɔ le agbewo me, gakpɔtɔ ƒoxlã do, gakpɔtɔ le wobe le kɔ ɖe anyia, eye nu vɔ̃ kaka ɖe ŋuti afi sia afi, efa miamiamia kple nu vɔ̃ be tsi ʋeʋẽwoa, ke eɖe fia be Yesu be vava meɖe vi aɖeke na o, ye gbɔgbɔ vɔ̃wo katã wole agbo me bliba, ye ɖela va, ye le ɖela gatrɔ dzoa, ne be ɖela va dzi ŋkpɔa, ke nu mawo katã gale agbo mea, nɔvi ma gblɔ na wo be viɖe aɖeke ŋutɔ mele eme na o, be ɖela aɖe va nyawo. Nu yi ta ye plombia va na aƒea mea, ye nye be wòana tsi gbegblẽwo katã woado go ayi ɖe gɔta me, eye ale bena tsi ƒoɖi ɖeke ŋutɔ magaxa ɖe aƒea me o, eye nenye be va, eye enu yiwo katã mele teƒe o, eye woɖe tsiwo gbegblẽ ɖo to yeyetɔwo, eye woʋu mɔa, eye tsi gbegblẽwo katã le to le mea, wogblɔ be nu sia nu sɔgbe vɔa, nenema pɛpɛpɛ Yesua elolo wu plɔmbiewo, eye ne Yesu va gbewo mea, nu vɔ̃ ɖe kpekpe yiwo le dzi me na o, donago tso nu me na o, donago ɖona to me na o, nu vɔ̃ yiwo katã le sra le agbewo me kaka gbagbana ɖe agbewo ŋutia, nu vɔ̃ yiwo zena le nuwɔnawo me agbenɔnɔ mea, Yesu yi ke lolo plɔmbiewoa, ne Yesua va eva gbewo me va wɔ dɔ ɖe dzo koa, nu vɔ̃ katã dzona, nu vɔ̃ katã wo dzona, to maɖomaɖo la tso, bebe to maɖomaɖo to sesẽ edzona, ediƒoƒo yiwo katã wo dzona, eye ediƒoƒo yiwo katã elabe wo katã wɔ nu vɔ̃, me be dzikɔkɔe ahiãwo tsim, Kristo ɖela, Kristo xɔnametɔa, Kristo eva be diƒoƒo yiwo katã le agomea yeaɖe wo katã dzo, eye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nuwɔnawo, gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe agbenɔnɔ yiwo katã wòtsɔ ku kɔ na woa, ne Yesu va, aƒetɔa va, eva ɖoa, Yesu ɖela eva ɖoa, nu mawo katã, gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe nuwɔnawo katã, woƒe kɔkutsiwo katã le agbewo mea, wo be nyemedzema wɔe o la, Satana ye wo ye le tutudo numɔ me la, ne Yesu ge ɖe agbewo mea, nu mawo katã yiwo Satana tutunɔ ne wɔna, wo katã wola tso le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enya ŋutsu ya gblɔ be nyemenya nu katã me nu na ha o la, eye mele nu kaka egbe mete le tɔte o la. Yesu edava srɔ̃ kpɔ le fiesi ya, ewu amema yi ke le ɖo tomɔ nye le radioa gbɔa, ye ahanono nye agba na woa, Yesu ava, eye tɔɖɔɖɔ ma yi ke me ne ve gedze, eye enu ne anui amu, anui agedze gɔta me, anui agedze dome, ne Yesu va, ne ɖela va, ne xɔnametɔa va, ela ɖe edembaɖa ahatsununuma, ahanono, sorabinono, biyamanono, agble gadome, agble agbodomea, Yesu la ɖe ɖe le agbewo me, le Yesu ƒe ŋkɔ me, adze ŋutsuvi woayɔ ƒe ŋkɔ be Yesu, elabena eyae aɖe eƒe dukɔwo tso woƒe nu vɔ̃wo me. Amen. Dɔwɔwɔwo kpagbalẽ tave kpokpoe blavevɔ ɖeke dɔwɔwɔwo tave kpokpoe blavevɔ ɖekelia, eye ava va me bena ame sia ame si ayɔ Aƒetɔ la be ŋkɔ la woaɖee. Hallelujah. Ne ele radioa gbɔ le se ŋkɔ nye ɖe ame be hallelujah. Ebe ame sia ame si ayɔ Aƒetɔ be ŋkɔ la le agbewo mea ava va me nenema. Saya mea ela va me la, be ame sia ame si ayɔ Aƒetɔ la be ŋkɔ be woaɖee. Ɖeɖe ƒe nyatsia
A verb Enye is a nu word of wona action. nu wona e Says ne globe you are saved. wo damadea Don't remain omega nona in what ti before. ka me ale Because chan if you remain with ela bene the ga word potora ti kenelia of ko salvation, mede o the word is ojo the word nyachia of enye action, nu wona a pe word nyachi of movement, elebe a word of na motion, nu wona la a word dogochome that takes you out akoko of dogocho something na neme and ye brings ta o yo you ne be into dededo o something de o better. damea Tonight, fiesia a better life, agbenui a better character, edenui a better behavior, agbenono nui a to better devotion to the Lord, dokuichocho na mawu nui to a emancipation tonight. Fofo And the nuito, Lord will deliver you. apetola And you will say adeo once akoko dare was nu blind, nui mome but aglobe now chala I nkugbanam can see. azomele nu pom Once I cha was defiant. me wanuvo azoa me trozu Once vidoto I was defiant cha me and fodi defiling. me But fodi now ale gbegbe azoa I am nchinye healed. ko That's what it means. When egomema you are saved, edema ne o something dewoa happens na for ne the better. chona la me A new pagbeme life, totro de a vana new behavior, totro vana a new character, agbenono ye a vana new direction eden ye in vana life. And it nukpɔkpɔ ye says, vana it shall come to nuwɔna ye pass vana that whosoever ebe avava me shall ba call mesiamesi on the ayo name aƒetɔ of the ƒe ŋkɔ la Lord shall wa be. de Tell me. wa ɔnu kana mi hã wa I de rejoice with you. tsi le That's dzɔm why kpakple o le Christ fiesi ya is coming be in life Yesu ya tonight. ge ɖe akpewo He me will give le you fiesi ya transforming Yesu la salvation trɔ o ana o in dede si ke his trɔna me ƒe name. agbe Look at le chapter eƒe 4, ŋkɔa me Acts chapter 4. dɔwɔwɔwo We're reading from Tane. verse 12. Kpikpiwo Acts eve. chapter 4 verse Dɔwɔwɔwo 12. ƒo Bibla. Is there Tamene. salvation Kpikpiwo eve. in any of Menya me them? bubu It's aɖeke not me in you by xɔxɔ la le o. yourself to Wo ŋutɔ generate it by matem ade self-effort, ɖokuiwo by turning over matem atrɔ new leaf, agbenɔnɔ by o. making resolution. Wo ŋutɔ The matem be salvation o. is not in Me wɔ you. It's tsatia not kɔ in ebɔ. that resolution. Nyame It says tsotso neither balo matem awɛ o. is there salvation in Ebe any xɔxɔ other, me le ame there is aɖeke me none o. other name Eye labena ŋkɔ under bubua heaven ŋkɔ given bubu aɖeke among mele men dziƒoa te siwo na whereby amegbetɔ le you esime must wole be be saved. míakpɔ It's xɔxɔ la Christ o. coming to your heart Ne Kristo and ge ɖe sitting dziwò on the mea, throne ne of na your anyi ɖe heart, dziwò and be then he forgives all the past. fia He zikpuia dzia. sets you free Eya ɖeka from the koe bondage anana of the vo life tso of sinning. nu vɔ̃ And ƒe now bablawo me you are eye saved. azɔa akpɔ xɔxɔ. I am saved. Nye ya makpɔ xɔxɔ. Look at Kpɔ Romans Romatɔwo chapter 10, ƒe agbalẽtawo reading from verse 9. kpekpe It asieke. says that if thou Egblɔ le afi ma be ne confess with thy mouth eʋua me the Lord Jesus kple wo no be and shall Yesu believe Kristo in thy enye heart that aƒetɔ God eye hath nexɔna raised sena him le wo from the dzime bena dead, Mawu fɔ yame ɖe tsitre tso ame kuku dome la akpɔ xɔxɔ. Ekpɔ nyatsia gale ba akpɔ be xɔxɔ. saved. Gblɔ ɖe hadzia gbɔ be makpɔ xɔxɔ. Ame aɖewo gblɔna be wo be ele Mawu ŋutɔ ƒe asi me ne mekpɔ xɔxɔ dzi mekpɔ xɔxɔ ele bɔ ƒe asi me nyi megbe o. Is destiny. Ne Whether I get saved be yekpɔ ɖeɖe o yemekpɔ ɖeɖe oa. destiny. Seƒe nyae be seƒe nyae ao Mawu ya ɖe eɖoe be nakpɔ ɖeɖe menye seƒe nya be nyae o be se nana ne se ŋutɔ be makpɔ ɖeɖe koa makpɔ ɖeɖe ne se be nye makpɔ ɖeɖe oa nye makpɔ ɖeɖe o ao Mawu tsɔ fia agogo tsɔna be ame sia me ke xɔ efia lɔlɔ̃tɔ ma be ŋkɔ dzi sea matsrɔ̃ nye matsrɔ̃ o. I say it with my own mouth. Me nye me le gblɔ be nye matsrɔ̃ o. You will not perish. O hã matsrɔ̃ o. Have Vɔ everlasting. akpɔ Look at this. agbemavɔ. If thou Ebe ne ewo shall confess eʋua eme with your mouth. kple wo nu Don't say destiny. megagblɔ be ɖe seƒe nyae You ao will confess with wo your mouth. ŋutɔe la Lord ʋu eme Jesus, the Lordship be of aƒetɔ Jesus Yesu over Kristo your enye heart, over your aƒetɔ life, aʋu and shall dziwo ne believe in na thine xɔ heart edzi se tso wo dzime that ke God has be Mawu raised fɔ him eyama from the dead. ɖe tsitre Thou, tso ame kuku even dome la tonight, zã yamea thou
in this life. e fiflai Thou from now fiflai le radio agboa kakaba sere gbegbe na ko nkume kple nkume la ebe akpo hoho verse 10. Pigbame wo. Verse 10. For with the elabena wo tu aji hona sena ena jojo enyenye mega no tonya dara me bubuji o wo ntoi enya elegbo enya bodebo ebere enu ye a ejibom eji amechona hona sena kada jojo enyenye e yo tu anu vua me kana agbe hoho agbe be hoho hoho lava no zayame ne khoji se le chiome ye chonua e a hoho yike trona me menye be ye pokoko de nu me gbalo ebe pokoko wa na kenaneke totrole ke ba gbo me o apokoko de nu me gboloa menye nene mayo hoho ya ne fa me ba gbe me a e trona am me ba gbe ye ta yo be agbe be hoho agbe hoho Bigbe Yetro. Et là-bas, Messie, ayo afeto benkoa, ayo afeto la benkola, wa onuka, wade. Et ça y a me ale swasio. Nous velia ikemia koazoa. Nous velia ikemia koa. Yenye, mousse, be miada fo. To lele oji, le yepen koa ji. Nous c'est ike anabe adafo to lele oji adafo to khoramenu kataji le fiensia to lele mama gakpotono lamena o under your feet. Afogome mano na o Under my feet. anu afogome nam Under my feet. anu afogome nam la That thing that threatens to kill you. That thing That threatens to it's under your feet. Over that and you say, there is where you belong. Under my feet. Will not trouble you. Mama katompo na wazole Yesu pen come. Ma chona ne fiaol. Do pa gbale taton. Pipi fe. Do pa gbale taton pipi velia. From his mother's womb, couldn't walk by himself. Metem zona ola oche danade potul sikoyona be milanu besiakbe bena wa pianu le amesio yinade mau kwamela be amtuya enye nuwa meto tame zona eye chokake dada ba podomeke wenyi wa meto da pipi eto eyala esiokpo Petro ple Yohanes oyina de mau kwamela ebianu nanawo ebiamene ke Petro ple Yohanes wo kwejun globena pomida Don't look away. Mega Don't look denkura fi bubu. look back. Mega no pongbe domo. Pomida Something is about to happen. naneja cho de chio. That infirmity you are born La me with, gbegble ma something is yike about to happen. o chio That pakple ya. thing will To vanish lele ma tonight. abule That siaya me. disease, they say, To is incurable. to They have to ma to yo carry globe you, nye to and you mata appear mata. hopeless, and Ye you appear ewo kaka helpless. glo. Something Eye mo great, popo budo a. miraculous is about Saya to me anu happen kunu to la you cho la tonight. gbo me le Yesu Verse pen come. 5, Bibia ma verse ton. 5, and he gave Eye ole nkudenu gan. attention to them. Ole nkudenu gan. Search his Nuche maru ele nkude wonu gan. Kebu khabena yele nane khogele wosi. of them, expecting to Ele mo receive pombe yele something nane of khoge them. le wosi. He didn't know Ekpeya. they were up. Eya menya nu yo ya He neo. knew he Fo would get enya something se de because kabe the man yele said, nane the apostle khoge la me ya said, wosi. the preacher Eye said, apostolo look ao. on us, Blobe mi and then pomidala. he looked up. Eye kpo. He gazed on them, Ebe nkule woji. expecting. Anybody Elle mo pom la, o han le tonight? pom on de fiesi a. Edo la pom la. Enu ine pom na ye la swasi o. Eye mawla wo na wi ke le pom na. Nu tu ya ele pom be ya ko nane le wosi. Eye Yesu penkoa enne eto enne nu se. Elle mo pom la.
menaka name of Jesus. for Yesu penkoa ene nukunu bom Somebody shout miracle. amare tolibe nukunu And miracle is greater than money. nukunu elolo uga ne petro neka adu gan kekere kaka fo aga gbugba na nyire for tromanu eye aga kotonyi wameto Greater than he was. for nu ike lolowu ega ye petro ne wo ha saya me amola no nu gan ike lolowu ike me pomo na nku ye gbana wa nkwala fu Legs. afọ ike me le towoto nyi do afọ ala jo Health. la mese ayina me yo kata cancel tompona Zaya mea apeto ya wena nu yo kata ne be bieko awe wu esike we ne bia kan wo we si wa wona o abaleke epontu ya ebe ele pomo ebe nku kata le ameoji eye ebe agba yeke o le na lo me ano kono kio dom de ji be mina kono mina me mi jogana ma yeke o khonu kunu are etu agba mo kata fu pe la pa de ka egbe a eye ne petro ga ne ka ha ega matema wo kata ne o for yike petro na o cho swason lia nukunu ajoa azo alatem akponu se laten yakle laten yasie laten awoto akpopo metoji hallelujah. What is she there? Tika me made ha All your body complete. ma gbobe haya avana chilambli bo wakata eye antu atema yazo be wodo apoka gedewu esike amo anele for tromonu saya mea apeto la tuka ela yodo nu yo kata nabe chipon le kanu le sebebe le butamea o kata ola jo And he gave heed eye wo expecting nu yike wole ele mokpom la ele fonkuroji kan ele mokpom be ya khona ne chosi ke pepe amade petro ple yohanes globena Croisade le si kamela signal. If they didn't have silver and gold, they just passed on. Croisade le si kamela signal la. They don't give everything Eye to God. menye nu si anu ikele gome na me awa novado for 3 mois yo de na le gome acho na nchu awre eye nana nchu ajijo e fia de ko ebo do yin apla bolo ebo ne gbedu ko ebo ma gale mo pombe na ka chocho bubu Again, he possesses then akhonu abo aga nye nuka nungana masito anye akho gabo enana kama no sio ao menene mayo petro probena Croisade le si kamala signal kake no si la signe la eyama now le Yesu Kristo nkwade ha tell me the name. Yonkwa se radio abora le Yesu Kristo Nazareth tola pankwaja titre na swazoli Big Andrea eye esi wole epenu du sila The man Koi. did not understand. Ntu amesebomo. Rise up and walk. Obe titre na swazoli eya ekope blane somlo na swazoli po ye ma fopo me medu anyi gbagbo ta me susu pobe egbe yo dede ye ji le Yesu pen come ya na na tema chole bagbemo ye Petro le egbonya tutuba eya zo le pasi nudusi Kwadeji Yame yo kata tension ple lame begle bakle fu ngena ple toa They've not done that for a long do time. yi etepe jiji yike mega do fanyi bakon eye ne me globe le Yesu pen comme mi khoto yoyo le Yesu pen comme And the layman Evo bafa le tepema ele nyeko le tonku Jesus said ebe a nyeke Yesu glo to nya ma onya glo la jibe titra sasolia ne amema yikenye amenu chola ewe yike le donu apola priame ewe yikenya me abe pedento le apriame da la me agbo le dome le church pame le apriame da
stretch the hand nenye out, be I eto cannot alodo go da. to the whole crowd. Nye ma I tem cannot an go to the pastor one ya over the ma te di radio, chata on the presi afeme television. le I cannot radio go to ji the one aya mese ma in the feme houses abe of le nya ba my lobe life. mi I cannot titre go nya so everywhere soliode and a ya keep ma the ga tema we hand o with the one nearby. ekpe ya ke wa me kele That tonu you agboa have your hands ewe la le tonu amalo. and then as Eye, the command goes yo forth from globe, there, you titre na stretch your soison hand, lila hold them, oya loko na and lamea then lift them eye up, and na power pedenchi will wa come chi titre into their ma body. openu se la do e ba fokwe o me zaya mea le pika kemilea nu se la doli kode tepe ma o doyoyo lefa katutu lefa ebe ele yepe nudusi lo eye wòkɔe ɖe dzi enumake nuseɖo eƒe afɔwo kple afɔkɔewo me ɖegbea me nyilia eye wotsi kpo hele tsitrenu wozu azɔli woyi ɖe mawuxɔ la me kpli wo le tsatsam hele du ƒum wole mawu kafum haleluya ele afi ma hã ele egba ebe ele tsatsam le du sim le du ƒum ke le mawu kafum ele azɔli zɔm le kpo tsim le tsatsam magblɔ nɔ be agba yabosam dro da ɖe dziwa le ƒodome na wa le enye akploli be dɔ fibrom be dɔ cancer nutete ne me yɔ Yesu ƒe ŋkɔ le wòtrɔ ya na lɔ ɖe kentɔ mate ma kpe ɖe ŋuti wa ŋutɔ da asi ɖe ɖokuiwo dzi ne ʋu ŋku ɖekea ne se ame kpɔtsia nɔvinye le voe ma azɔ akafu mawu ne gbɔgbɔ vɔ̃woe le tewo ɖe toa le tewo ɖe anyia wole tsaka susu me na wa ne meyɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔa be gbɔgbɔ vɔ ma ƒo tagba togo enumakea ne miegblɔ amen kpɔtsia evo evɔ etsitre azɔ aɖafɔ abe a enya nu yi ke menye tsã azɔ me voe fifia mele zɔzɔm le mawu kafum dɔléle ya ƒo tagba la tso fiesia lãmegbegble wa la ƒo tagba la tso eye egblɔ na mi le kpekpea masiekea me kpekpea masiekea dukɔ blibo la katã kpɔe wole azɔli zɔm wole mawu kafum amewo katã dza kpɔ wo la anɔ azɔli zɔm anɔ mawu kafum amewo katã wo la dzesi o le be yɔ mekpɔna nu tsã o mesena nu tsã o yɔ fifia le kpɔ nue ele se nue ele zɔ azɔlie akafu mawu nu sia nu yi ke ŋlɔ da ɖi ɖe ŋutiwo be oyetɔ yi ɖɔkita gbɔ ye woŋlɔ nuwo da ɖi kpatakpatakpatakpatakpata be eya ɖeke se zã yamea le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzia ɖeke ƒe nuŋɔŋlɔwo katã Mawu la tutu wo ɖa eye wo ya na tsi tsitre azɔ azɔli akafu Mawu eye agblɔ be ye xɔ nukunu wona va mema ɖe hã le akpasi dzi no be meka xɔ nukunu hã fi ka mema ɖe akpasi dzi no be dogo va ava eye na va ɖi ɖe ase eye mexɔ se be no be miatsɔ nɔmba miaxɔ nɔmbawo ayɔ ani ɖe ase le radioa dzia mexɔ se be wo nye ame tutu gbãtɔa yi ma wodzɔ nukunu na le zã ya me ye atsɔ alɔmekaƒomɔviwoa ayɔ radio de l'évangile JVA atsɔ ɖaseɖiɖi woatsɔ ɖo ɖa elabe dɔléle ma la fɔ gɔme na o haleluya be zã ya mea aɖi ɖase lo nutɔlia le mawu nya me nugbedodo be miakpɔ ɖoŋtsi blibo le eƒe ŋkɔa me nugbedodo be miakpɔ ɖoŋtsi blibo le
his Yepe name. nkolame. Solution Donti has come for you. evana osaya maison. John chapter 15 Johannes pagbale tamewi aton. verse 16. Pekewi aten Johannes. 15 Tamewi aton. 16. Pekewi He has aten. not chosen me, Menye but miawe I tiam o. have Kebo nye chosen you. tiami. Wonderful. O nyonto. God Mawu. has chosen you. Ebe tiao. Christ Christo. has chosen Ebe you. tiao. So you will not go away from Ye the tiao. deal as Da Christ is coming. He wants to esimeke touch you. Christo I have chosen bona you. I've got miracles eto alo from jiola heaven, be ye salvation tiaola from heaven, ye cho deliverance dede from ye heaven. cho koko I ye cho have katotu chosen ye cho you. kadede Maybe you're ye sitting tiao down. bere Maybe ya you're cho standing now up and ele you're titrenu wondering, yo should I, enanyi le should I not salon choose yo Jesus? Should ele I? veranda ji yo I ele have dope yo chosen fikanelo you. le hokame yo I made you. Yesu I be ye put you in tiao place. He ye brought tiao you ye here do wanyi tonight to pass a be miracle ya from cho heaven nukunu de cho into chipo your life. adada And then gbe it says that Eye you ji. should go Ebe na mi ayi. bring forth Ada cheku. fruit, and that your Eye fruit mi afe should ku remain, cheche la no and anyi. that Bere whatsoever. nu That's sike. why he chose you. Ye ta That's uchi audo. why his hand is upon you. Ye ta ye that odo jesi don chi whatsoever odo. ye shall Bere nu ask sike mi the abia Father fofola in le nyenko my ajila. name. Whatsoever Nu ye kake shall mi ask abia the Father fofola in le nyenko my name. ajila. That I Ne have a problem, I want Kakade le solution. ji o le It's ji done. don chi na Yesu la now. I have something I don't understand. Ne Something about in my nane body. le zone la I want menam it la. to move. It's Nyam le giving me se ke gomo discomfort. la. It's done. Yesu la we I now. have this challenge Andi in my kade pepe, family, my wife, yikele my pomo wa me. husband, my Esro child, ntwa my ya, daughter, sro my nyonu ya, son, evio ntwa and ya, it's bringing evio nyonu sorrow via in ya. my Ena heart. le seveve It's ya. done. Yesu we That now vo. whatsoever Ebe nu ye kake, shall ask the nyabia Father fofola, in my le name, nyenko ajia. will give Ne it wanami, wanami. He'll give it Fofola to you. anawo. In Philippians chapter 2, Philippi reading topa from gbale verse tafe, 9. pepe ama sheke, Philippi chapter topa gbale 2, tafe. looking at verse 9, Pepe a sheke wherefore lia, God ekblobe, has also maudo, highly eyamare ji, exalted him kakaka, and given eyo him cho, a name nko, si above nko sianko every name. talake, The name nko, above si ke the nko name sianko of your talake, sickness, of your epotana problem, tolele of obenko, your disease. kaka obenko, God has given Maucho, him a name nko, above ike pota, every name. na In nko verse 10, sianko la it says take, that bena, at the name of Jesus, bena le Yesu every pen knee komela, should bow. klosia klona Of che, things in heaven, le and tifo, things in earth, la nyigba and te, things under ble the earth. And then in anyigba verse 11, ji, it says, piku de and ke, that every ey tongue anesia should de na vwe confess mebena, that Jesus Yesu Christ Kristo enye is Lord, apeto, to the glory of kena God mau the fufu Father. ape nchi Your kokoi, tongue will confess tonight adeo la vwe mele zayame, that Jesus is be Lord Yesu enye apeto, over your soul. enye apeto le lubon Jesus oji, is Lord Yesu enye for apeto, your salvation. na wo kokokoko, Jesus Yesu is enye Lord apeto, against every sickness, de disease in dolele your o body. katan jila gbome, Jesus Yesu is Lord enye apeto, against every problem, every de wo challenge kaka o you katan have. pra di kokatan ji, Jesus Yesu is Lord enye apeto, in your life tonight. akpe He o is Lord. le zayame ya, Yesu enye apeto What la are akpe you oji, in fika your ode, life tonight? enye apeto la He is akpe oji Lord. le zayame, And he came eva, so that you will know ben na that, that nyabe, name le Yesu pen koji has ya, been given to him, and that name will do what no other power bele can Yesu pen kome ya, nu do in sike, the world. nu That sende keme la name nyigba jatema will wo bring na wo wa, transforming Yesu salvation awe now, unto you. ba ana That ukoko, name ike trona will ameba bring gbe, the trampling of le sickness Yesu pen under koma your jike ya feet. dolelo katala na That fokome now, name will e le bring Yesu pen total kwaji ya, solution akpo in your donti life blibo, in le Jesus' name. na hawo kata. Everyone there, everyone here, Amesiame, everyone ikele over tepe there, manda, solution has donti now le come bana for you. o volo. Let's bow Mesiame ne and bobota, eyes closed. ina miankule haji Tonight abo. will not pass you by. Isaiah me mama And tonchi you wa will yo. not miss your miracle tonight in Jesus' Ye name. nukunu de kentoma ido le Isaiah me o. Mesiame, le Yes, raji salvation aboa, for you. bobota, Because the angel eye said, thou amianku. shalt call
His name Mao dola be is wa ye pen comme He Yesu. shall save E la bena his e ye la de from e pe dukola their cho sins. wa pe He wants nouveau to me. save you, forgive you, set you Ato free, nouveau and ke o give ade you o. the power Ana and onu se grace to go ple and amenu live pepepe a na yi anu transformed agbe life, sike transforming pototro salvation. eye You are koko there, sike you trona want mela that salvation atro that brings ele radio aboa. excitement and Aha, joy akpene and mau victory esema unya over le fiesi our yalo lives, ye in our lives. titia le You meu are there, be you Yesu want be that salvation. Now He will forgive your sin ne and set gede you ba free. gbemea Whatever you eye have, wa just tso raise pe up your nouveau kata hand. ke ya That fika ke salvation nelia is kwasi yours jide for radio now. abo That salvation is kwasi yours jide for radio now. abo It will transform your life. Don't Yesu worry. la va gbo la fima I cannot live ela right. ke I totro va cannot gbe do o me this. I cannot eye live nu a yo drunkenness. kata do I li cannot funao live bo the abe ye mate disobedience. wo I ya ola cannot live the ye mate ma we cannot live e ya all mate the ma we things e that, ya mate you da know, silencio the ni demons ya have be ya put upon gbogbo my fo life. Don't kata worry. to He is o the chenam one that will save e you. ya He is gbo the ne ne one ma that kwanu will na save me you. ma Wherever you awo are, raise up Yesu your ya hand sogbe and say, le Lord, piesi ya I akona o want your e salvation. kwasi If ji there is e na your to ne hand, be God Yesu bless you there. Stand saya me up, stand akonam up, stand up, Yesu and say, piesi ya yes, akonam I want that ne ke kwasi ji ya no transforming glene salvation. be Yesu That me ji be salvation that saya will me na change konam my life e and na turn tro my agbe life nononye around and trom nye bring nonome righteousness e na instead nam of jojo unrighteousness enyenye and bring e grace ma instead of dasile guilt. nu Tell the Lord, macho as you're wonchi standing up, twene Lord, I glene believe, because if Yesu me thou hoji shalt ose believe le in radio your agba no heart glene and on to confess kenu with your on to mouth amamnya that mela we na on Jesus to no is gle now your be Yesu Lord, we nya peto thou be Yesu we nya shalt peto be saved. e ye Raise dem up that hand and Yesu stand up, dem stand up, alomane stand up noji there. Stand up for Jesus. He ne brings a salvation titre to fa you right now. titre na Anywhere Yesu you are titre na online, Yesu the yame yo moment kata that you lese have konye transforming le salvation, radio anywhere ji you're over the tele radio oji there, on the ya bala television there, just vovovo stand ji le up and tuta raise up pisa your hand. I pike mi can see lese you yame there, nkole and your tepe heart kata has transforming ne atema salvation. chua I'm chofa praying with you now. e na Are you kwasi ready ji for ma the prayer? dogbe da de tao I said, are you ready bebe for the esogbe na prayer? gbedodo da Father, fofo in Jesus' le Yesu name. penkwame Well, thank you for the me purpose takpenao why denu Christ sita came. Yesu varota Is to take Eva away be the power yade of sin nous and vons nous break senda le miaji that eye yoke ya gba of sin nous vons in our be lives kokuti le and wash konami everything away eye and ya blot everything atutu out nous badabada and ojo le take the miaji effect and the Eye, power of ya the de. sins away nous from our vons be me lives. tso nous katana le Lord, miaji that's why you came, apeto ye tanevado and these have eye indicated ya that they defia want your be transforming eva salvation. eye echo Give it to koko them ike right trona now. melava Forgive Church all kokoma their na o sins kata in Jesus' name. so wa pe nous vons kata ke o le Yesu Set pen them come free na wa from vo that Wavo, bondage of so sin nous vons in babla de Jesus' sia de tele name. Yesu pen come. Help everyone Bede of o them dometo to de now sia de have ntile the piesi grace ya for a new be life. wa khwame nu We pray that the pepe Spirit wa of ton God will nu bear agbeye witness ye according ye to the mo pe word of gbogbo ne God dida that se they have na o pe turned away gbogbo from sin, le wo nya nu they be na called upon the name wo of the gbo Lord, and the dede word of ela God be na is wo nya global fulfilled in mesia their me ke lives. ayu apetora They ben kola are wa saved. de I am saved. blobe wo dem Whosoever ela ba shall mesia me call sika on ayu the name apetora of ben the kola Lord shall be wa saved. de I am akpokoko saved. blobe me pokoko That name, Yesu the cause pen of name means is Yesu Christ pen our Savior. yi kenye He has de saved la you. Lord, edeu confirm apeto it in do every peji heart from la mesia heaven me pa in gbeme tso kaka Jesus' tifo name. ke le Thank Yesu you, Lord, pen koma because we pena know obe it is done. etonam In Jesus' le Yesu name, pen aji we pray. mi do gbeda le Keep on standing. Our counselors megajo are le radio there, agbo megajo radio and, agbo they'll ewenyu give you ewenyu you feel mau dolo le we're kwasi rejoicing gbena with you that you are saved. We'll call on tifo our le pastor kpojijo de nti o help us tonight, and after that amekoke o we'll kata have o le twase ye sickness de o de under kape our jime feet. tɔtrɔ Amen. butrɔ ya to ata zande ya mawo ba mɛ la ka trɔ va pasɔ la trɔ va do gbe ɖa ɖe miata ale bena xaxawo katã miada fɔwo katã dzi akpene mawo be fiesi ya eva mawo viwo ƒe ƒomea me wezɔn nɔvi ŋutsu wezɔn nɔvi nyɔnu wezɔn
until the Fofonye counselors dadanye no come binye around weson you, utroya ba mau previously, fiado pelame. as you have been Eye instructed, utroya mau chokoko na ufa. you will be Uchokoko properly ya na recorded, ufa. and your name Eye and your ungolo presence hanko de also will agbegbale be ame. recorded by the Nkole grace of God. ngonglo Please de be jifo patient yila odome. as you Oh, stand up hallelujah. and as you receive Hallelujah. the Nuka na counselors near oazon. you. La fermeda leleko nomba yo mia yo fifia Those na who are a online woto 20 eye and you na have given your ayo life to the nekebe Lord nomba Jesus Christ, alebe na chonko please look at the link Address on you. your screen. pakle wo Click on that nui ne link. jibe wakpere nchi Fill the form wakpere nchi na so that klo we can katana assist no bi you lono to further nui to ade in ike your ahole Christian journey. kame nomba me ve ebia nami nomba gbanto If you are enye listening bla through sheke radio or voton television de ke and you okple have given your amene life to the Lord Jesus bla ton Christ, vonyi bla ton vonyi you are very, Français very obe important. 93 Please send your 04 name, phone number, your 38 location, address 38 via SMS or WhatsApp to +234 91544 9263. I repeat the number again. Allo agatem ayo +234 bla sheke vofe 915 bla ton vofe 444 de keu 9263. okple amatin Français Do obe that now 92 and be happy you are part of the people of the 32 kingdom. 00 Wherever you are, 06 please fill the form. Banto a nomba banto enye 93 All the people who are 04 outside the Alpha location, 38 please, as the 38 people at the Alpha location Nomba velia are enye responding, filling the 92 form and 32 making themselves available, 04 please make yourself available 04 and fill the form. Or Mekwesebe get yourself etoyo yobo properly recorded Mekwesebe ne down. toyo yo Eye Nacho nko Alo te ngolonu Please, to the counselors, SMSG let's make sure wherever Eye the people are, na we ngolon reach ko them there. Angolo nomba o Angolo ekoi kemenelia Eye pekpere nu ike jibo na ne yatem alle yebe Don't sit koko down ya until medasia I've been na recognized by the bloka counselors nomba veya o and do your meto de name is kaji properly documented. megango bebe And it's better that you Nko fill le the form ngongolo in capital letters de so that we can mauvio see do mele saya me clearly. o ngolo ko de agbegbale me hallelujah jijo gan to nyebe wa There ngula will be a made special penko meeting de tomorrow, agbegbale lunch me hour with Jesus. agbegbale For nko le ngongolo le all me those who gave their life to Jesus from the beginning of the program ke me gakojo up labe to le today, majiji me ya please be there tomorrow by Mau 3 pamea p.m. pastor at this atrova crusade ground at the eye big wava tent to at the gbeda de back miata of the eglona mi be congregation. nukunu manya gbol malo manya khele o alo yikenu Please khele be me there mele wa tomorrow behind the congregation. That's wa where we the ma big u chodo tent da le is. saya me ene kho yesu pen kwaji sea nukunu ma eline o ha nukunu There a will also to o be le me converse eta me rally, gba jo le radio agbo me ka ko chi radio and ha special me banquet ga be ya chi la be for po all. tele alo onu bubu de ke o bobo na Those watching nyikpo online who gave their ne lives yo to number Christ voa on Sunday alo me 9th po yo number ha October voa no apia me da 2022. po no radio agbo po na ne So kento please, me ga do more plaka che details will be given unto na ne you kento me ga ba de funa o after now. la be ma jiji me mi chi video me gbe ko Our wa pastor will be pastor la delighted trova e wa that java you do join this gbe da de special miata banquet. Special banquet. e me kwese be nchinya In wa a believers banquet on Sunday Josiah 9th Mejia. October 2022 at electro Deeper Life Bible Church headquarters, Shiroro, electro Bracken Survey by 4 nchinya o p.m. electro cho saya meji magano nene ma o mano nene acho ye o
Vevesese Kahayo Katsame Tumnelela Jifoja Fonu le Sayame The counselors, Yewokata if you have Wasidodui. completed Hallelujah. the Jifola Fonu registration of all the converts where you are, le just Yesu raise your Penkome flag so that we will know Tatroi Keme you are okay in that Pomona area. Javak Bomele Sayame Udelana Degbe Vevesese Okata While we are Tolele waiting, Okata the man of God La has said Megbeglo there Kata are powers of miracles tonight. Yo me So begin to Tomnelia pray that when the man of Jifon God Wala come Fu and pray, the Don't showers you of miracle will be your Bechi. portion tonight. Don't You will be Nukuno partakers of this blessing. Le You will receive Jajage great miracles. Akoda Beome Le Yesu Penkome Jifo Jiraro Nchiovo Oha Jiraro Jifo Le Besoso Oha Jiraro Ne na We are Howo still waiting Nukunu for Le Sayame the brethren who are having the flag in their Na hand Howo to show Nukunu Le that they have Sayame completed in their areas, so that we Na are Howo sure Nukunu that Le all who Sayame. have given their Ma lives to the umechiana Lord, memo. they are properly documented. Tawe Dodo ya Elanyiro Nukunua Ongulonko Denchi Eja Huele Sayame Heaven is interested that you Jifo are Le Chod recognized. Deleme Na wo There's joy in Nyahiao heaven Le wo over Kakao you. Ale you are giving your Nouvon life to the Wo So Nublani let the to brethren Edade know you. Nouvon Bak Let them Benonoa enter your Na name. Benetronsu Kuluvi Eye Mele Voa Le Sayame Fufu Popola Vanao So that Yesu la the tukao convener of this program can help you more. Yesu la after now. sokao lenchio e avo This is the link we have with you. Yesu after nana now. amefona Please put Yesu your name nana me down. katuchu Make sure le Yesu your ben name is komela properly documented. to lelo And we are kata sure you buna le will give the lamename correct name, the correct phone number, the correct Hallelujah. address, and the name you are known where you are living, Igbetotoraji or the school where you are. Please let all these nya be don properly kwejina documented. ame yo kata le radio a oji jive yape ya paloji le sayame be ni na number me ve ikeji na to Still waiting for na our brethren acho to let us o know if they nko are finished. ple number Wherever ple adresse they chododa ne watem ana otofodo nyitoa So that the ne man ga of suku God vi ne nye ha can come and pray atena for suku yike ne showers yina fa of miracles tonight. lebena watem ana pepere no nyitoa majijimea no kunu bechi ja jakoda mareji On my extreme left, edanyele luame pe ejie hepaji o luame pa nye hepaji o at the center here, luame pe chichi na yo edanyele on my rejepe extreme right, thank you. alo otoro pe see. pajia Okay. ti kakene le saya Thank me you ya very much. chirado la be chifoja ji opo I've seen on extreme right, I've seen at the center. I'm yet to see the flag on my extreme left. chifoja ja me de pole Let's saya me make sure all the converts are well documented. chipola names. lonku ji o le saya me ebe yom eke mama tonao e ma de nuga kakosi o me nyao la afiao yom apetola be yoi eke ma ye ya tonao
Yesu le pomona o saya Those mebe on my na extreme yoi. left, Sukubi yoe. Happy na Jesu kwa gome choare yoe. Bere ye maga Jesu kwa gome paple dolele o. Le let's problem quickly do o. it. Ebe ye nyi donchina kakao kata. Ne yue saya me happy And nwa let's know kechoa. Me kwese we have be completed Yesu na cho the donchi registration. vana wo kakao kata le fumeame. Ye ohana to sukulaji paple chicho. Bedora yea. Thank you. On my extreme left, I've seen your flag. God bless you. Akpenami. The man of God will be coming now Mia be pastor ava le to majijime. shower miracles Ana into your life. nukunuo Let's rise up on our ajakode feet nyapa as we beji ta receive pika him. ke milia mijirado azo gamiasu jirado de radio agbo jirado ela be Praise the Lord. nukunu abe gamiasu. Hallelujah. I said, praise the Lord. Yame yo kata le toji mebe hallelujah. Remember Donc oui, that the God of all possibilities be mau siketemu wanu does sianu wonders without number. wanu kunu yo nu kekelmemele Mighty o things. nu gao Solution to every don problem china kaka de siade. and every sickness coming under your feet. Tolele de Even at pepe this time, ano in afo gomena Jesus' name. dafoji le Yesu pen come. And whosoever Ye amesiame shall kola. call on Si the name ayo of the Lord apatola ben kola. be healed, Akpo doyoyo. shall be delivered, Akpo dede. shall be set free. Ana mawana Who wavo. is that person? Tika wa memari ha. All he needs is that you raise up your hand. Tika eneleo. And Ne with the kwese heart le you radio believe, agbo. with the Ne mouth kwese le you télé make your aji. confession Ne kwese that le every sickness, pre-conference every aji. Le infirmity zoom is ji. now Pika kenele ne under your kwese. feet, Yes, semonye ka popo ya mea. and it shall Dolelema come to pass. aba na fogomenao. For the Abavame. blind Abame. eyes to Be open, it shall kuno come to pass. akponu. For the lame to rise up and walk, it shall come Anabena to pass. bafao la And swazonli. for that incurable disease to Anabena vanish out of your life, eto. it shall come Madama to dokata la pass. fo le For nyabakbeme. you to stand Bena and walk, praising Na God, chitre it shall azon. come to Anoma pass. kafumla eja family sayame. Where is he? Tika memade. Where is she there? Tika When nyonumade. you hear the final Nese amen. amen, Bochiakoa. that miracle Magbonobe has come from nukunua God. eva do chochifona ovolo. You raise up your hand Na for your kwasi healing, de for your ji kena wo deliverance, for katoto your freedom, wo for your fofo miracle, kpɔkpɔ onukunu and for kɔkɔ that demonic power eye that kpɔkpɔ you fɔn want to get penu sɛma out of yi your mind, bla o dadia out of your brain, gɛde and susu come mena wa under your ɛla fota gbala togo This upon eya hand, nɔ fɔgɔmena shall o lay the other eye hand kwasi where de you ka de have dzi the ye fi talent. kele Don't ve be a wa onlooker, don't be a dasi de ka na fi spectator. ma Let your mɛgadze nu miracle kpɔla o reach you kenu there xɔse ba where fɔ you ne na are. xɔ nukunu wo And le tonight, sayame the Lord eye shall sayamea do testimonies aƒetɔ la from your mouth. ana daseɖiɖi la nɔ nu me na Heaven o is ready for you dziƒo now. ya Raise up dzra ɖo your ɖe hand. ŋuti wo vɔ Father, kpasi ɖe dzi nyadogbe in ɖa the mighty fofo name of le Jesus. Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma We dzia thank you because you are a míeda God that kpe na cannot o fail. elabe nye Your Mawu yi ke promises wɔa nu cannot sia nu fail. Your power nugbedodowo le cannot teƒe fail. And nu your sewa performance ekpɔtɔ in le every yeye life eye cannot wò dɔ wɔna fail. In Jesus' ma do ƒo nu le name. ame aɖeke ƒe agbe me o We le come in Yesu the ƒe name, ŋkɔ me in the miva name le that ŋkɔ yi ke conquers ƒo every problem. ŋkɔwo In katã the ta name that ŋkɔ yi ke heals ɖu every xaxawo sickness. katã In the dzi name yi that ke ƒo drives ta na out every dɔlélewo katã demonic nege manifestation nyana and gbɔgbɔ affliction. vɔ̃wo ƒe And I dɔ command dogo le ame ƒe that agbe me evil spirit, medo that gbe ɖa evil be power, gbɔgbɔ vɔ̃ that ma demonic gbɔgbɔ personality bliba ma there, le teƒe come ma out in mede Jesus' se na o name. dogo le ame ma me le Yesu ƒe ŋkɔ And I me pray that that insanity, medo gbe ɖa I be pray that adaʋatɔ that madness adaʋa be will come gbɔgbɔ ma out ƒo of tagba your life, of your dogo health, le of your amea ƒe body, lãme of your yebe ŋutilã me mind, yebe in susu me Jesus' le Yesu name. ƒe ŋkɔ me
Lord, I pray Apato mele that to beda. every stubborn Bena. sickness, Tolele sia every tolele. stubborn Yonyi disease, to mata mata. every To yo incurable bebe disease yo ayo me that fona has ho. been there Yo le all te these fema. many years, Efeke de they've wenye prayed, they've sia. fasted, they've O cried, chinu they've do. rolled on the To ground, zame. they've done Ti o po everything, wonu sia no gone eglo. up, gone down, and Oh, gone to and fro, Yehowa. and yet no Do solution. agbebe ma Lord, joko I wa. decree Esaya me tonight tepe is fam. the night Besaya of solution. do mane fo. Lord, you said Apeto ne in klonam be. Isaiah Ne me that plela. it will be done. Be I afame said it, me ple. receive your Apeto miracle na fiwo no in ko be no Jesus' kunu name. le Yesu pen come. Every power of Nu that sende sickness, pepe. of that Yo disease, kata of de that me gbena tolele incurable ma yo infirmity gbebe yo ma in your vola mo ba body, gbeme wa clear me nyami everything togo out of your mi life togo la mo now ba in gbeme le Jesus' Yesu name. pen come. Healing for you, Toyo never na mi. deliverance for you, Katutu never na mi. dominion for you. Chidudu popo never na The mi. power of the Lord Chipo comes penu upon se your ma life penu now, se and ne kede nya pa gbeme. Ye nu kake nu sia nu yike biam ne le mawa. Ho ye be don chia le Yesu pen come. Lord, I pray Apato me dogbeda now, be every azoa sickness, tolele de pepe. every Nkoka yona ne disease, o. whatever the La me name, pepe de pepe. get out of Nkoka yona ne o. that Ne body. futakba. Ne Come togo la me ma ba under your gbeme. feet. Ne fa o ba fogome. You trample Eyi wa da over fɔ every dzi wa da sickness fɔ and tɔlele wo every dzi disease wa da in fɔ lãmegbegblẽwo Jesus' katã dzi name. le Yesu ƒe ŋkɔme. Lord, Aƒetɔ, manifest your ke power. wò nu se fia, Manifest the ke performance. wò dɔwɔnawo fia, Manifest the miracle ke nukunu distribution wo fia everywhere na in me na me sia Jesus' me le name. Yesu ƒe ŋkɔme. Thank you, Lord. Aƒetɔ me da akpe na wo. Thank you, Lord. Aƒetɔ Yesu akpe na Thank wo. you, Lord. Aƒetɔ Yesu akpe na wo. Be Done. ewɔevɔ. Ee. Jesus' Le Yesu ƒe name ŋkɔa I dzi medo gbe pray. ɖa le. Check up yourself Do ɖokuiwo now. kpɔ azɔ le The aƒea me. Lord Do has ɖokuiwo done kpɔ. it. Aƒetɔ This is not Yesu the time wɔe na wo to vɔ. start crying Menya all vi over. fafa, This is not anɔ the favi, time anɔ to be favi. weeping now. Menya vi fafa This be game is o. the time. Nɔviwo, If anyone is nenye there, be ame aɖe nye counselors, bafa ushers, le give them teƒe a ma, helping hand. amenudzɔlawo, mi la alɔ na amea woatso woazazɔli. Ne ŋku agbatɔ ɖe le afi ma, mi yi amea gbɔ, mi kpe ɖe wo ŋuti woakpɔ nu, na amea mesena nu o, amea meƒona nu oa, Mawu ƒe ŋusẽ kaka ɖe aƒea me vɔ. Ekaka ɖe lomedzua katã me, le kɔŋtsiwo, klinikowo, le xɔwo me, dɔwɔƒewo, aƒewo me, afi sia afi. Mawu ƒe ŋusẽ kaka ɖe loa me katã. Mi kpe ɖe ameawo ŋuti elabe Yesu haya wo vɔ. Mehaya, I am healed. mehaya, You have a testimony. eye aɖeɖase. Amen. Amen. You have a testimony. Yesu wena wo vɔ. Say big, bigger amen. Gagblɔ le aƒea me ɖa bena